Ngikubingelele mbukeli ngiphina kwamukela kwesimazwana sekubethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi-ke sekuhlaselwe-ke yena-ke laphana-ke umhlaka-1-ke ongumlandeli-ke omkhulu wakhe laphana-ke uKhuzani-ke ohamba impela nawo-ke ama-Blue Nation-ke esingasho futhi ukuthi-ke uyena mlandeli-ke ngempela-ke osikhona laphana-ke ebalazweni-ke. Ngakho-ke ukulandela yena-ke uKhuzani-ke wona-ke ama-Blue Nation mbukeli. Lo mlandeli-ke usehlaselwe-ke uyena laphana-ke uPapa G, kanti sokhumbula ukuthi-ke umhlaka-1-ke wake waveza ukuthi-ke uPapa G umkweleta yona-ke imali yakhe. Mbukeli-ke uPapa G ofike laphana-ke komhlaka-1 noma-ke lapho okuhlala khona-ke yena-ke umhlaka-1-ke ehamba nezinye-ke iy'nsizwa esingasho sithi-ke obhuti bakhe-ke ahlala nabo yena laphana-ke uPapa G bezohlasela yena-ke laphana-ke umhlaka-1 mbukeli. Nansi-ke ividiyo-ke engizothi-ke ngikushiye nayo. Abalandeli-ke abaningi-ke baphawulile ngalo-ke lolu daba ukuthi kungani-ke uPapa G akwazi-ke ukuhlasela la yena-ke umhlaka-1-ke ehamba yedwa, kodwa-ke yena-ke uPapa G uhamba-ke nenqwaba yobhuti-ke bakhe mbukeli. Awuye laphana-ke comment section sizwe uvo lakho wena mbukeli ukuthi-ke ngabe-ke le video-ke uthe uma uyibuka wayibuka isima kanjani, ngabe-ke uyaxhashaza na umhlaka-1 la kule video njengoba uzoyibuka ngikushiye nayo-ke mbukeli. Uye laphana-ke comment section. Siyabonga. Ayisebenzi lento leyo. Asho ngathi lento umtsizwa ihamba ibanga elide. Awukhulume lezo zinto. Anomhlangano ukhuleka mina bafuna mina ukuthola uqopho la. Ngiunderstand mina. Yabona lento labe into. Ayisebenzi lento leyo. Asho ngathi lento umtsizwa ihamba ibanga elide. Awukhulume lezo zinto. Anomhlangano ukhuleka mina bafuna mina ukuthola uqopho la. Ngiunderstand mina. Yabona tatile.